The shortcomings of the UN Security Council have had a disastrous impact on the African continent and the global south. President Cyril Ramaphosa wapindura mbudziso palamendeni. Ihuruni yarushaka nkuwanko oponi hatsanini. That's my job to go to sport. Minister wa mitambo Butsirana Mberere Bogetan Mackenzie wa rwendo rwabo rauyangi Paris rotebezemerayo yobewaho ngamubuso. Nda limadeko anariko batanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC 2. Mushumo wa ererwa minister wakale wa gwama Botito Mboweni ukati huruni ya bazirapo ngenko wakowa woni abatsani ni vundeni la Limpopo. Ufaru mushumo uyu ukochimbrani arina Mafhungo wa shirutendo bobodi rutendo limadeko anariko ntanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda panoka SABC. Mbuso ndio ari mushumo uyu ukochimbrani hapo nena bahone. Ndizone musoroto laveletsa ndi vathu vanji vane voda panoti vane va miraḓo ya lihoro la ANC utomona na vundu lothe hune ri khou vhona va vanji vhukuma vha tshi khou bva kha madzingu o fhambananaho u mona na vundu lothe nga ngomu hafha holoni heinoni ine na khou vhona nga murahu wanga ndi vathu vanji vhukuma vhanenge yo ḓala lune vhaṅwe vhathu zwo kombetshedzea uri vha tou ḓa vha ime nga nnḓa vha thetshelese vha nga nnḓa naho ndi tshi kha ḓi zwi amba uri vhaṅwe a vha tsha thetshelesa vho no ḓifarela vho mihani fhedzi hezwo zwi khou sumbedza uri ho ḓala vhukuma ḓuvha ḽa ṋamusi hafha noni mushumisani. Kha musi mbuso mutshanga vhusa ndi uri vhambi vhahulwane ndi vhafhio vhane vha vha kha uyo mushumo na musi hanefho? Ndi zwone musi ndi khou lavhelesa mbekanyamushumo na vha nayo hafhanoni ho ḓalesa nga maanḓa vharangaphanḓa vha ḽihoro fhano vunḓuni ḽa Limpopo musi ri khou lavhelesa musanda vho Robert Madaje na vhaṅwe vhanji vhane sorry ndi vho Ruben Madaje na vhaṅwe vhanji vhane vha vha hafhanoni ḓuvha ḽa ṋamusi honeha ri tshi nga tou amba uri tshiambi tshihulwane musi ro lavhelesa ḽihoro ḽene ḽine ḽa ANC ndi muraḓo wa khorombusi ya ḽihoro ndi vho Mahlobo vhane vha vha hafhanoni ḓuvha ḽa ṋamusi ndi vho David Mahlobo vhane na vhone vha ḓo vha tshiambi tshihulwane fhedzi kha musi ri tshi nga amba nga zwiambi tshiṅwe tshiambi tshihulwane ndi muraḓo wa muṱa wa ḓo ṱalutshedza hanefho uri havha muhulwane vho Mboweni vha vha muthu ane vha asi muthu ane vha soko tenda tshiṅwe na tshiṅwe ndi muthu ane uri kha musi ni khou amba navho ni kono vha kunguwedzela kana ni kono vha kono tenda zwine na khou amba zwone zwi dzhia tshifhinga tshilapfu nga maanḓa nahone zwi dzhia uri ni vhe no ḓisa mbuno dzo khwaṱhaho vha muthu naho vha muthu ane vha na lufu vhukuma kha muṱa wavho fhedzi vha muthu ane vha sumbedza vha tshi nga muthu ane a konḓa vhukuma musi ri tshi ḓa kha ḽa zwone pfhi ndi dzi principles kana milayo ye vha ḓivhetshela yone ine vha tama vhone vhaṋe vha tshi swikelela hafho vha vha sa tendi pfhi vha sa tendi no itiswa zwithu zwa vhuyaḓa ri tshi kwama hafha muṱani mushumisani. Musi ro sedza vhadzulapo vhone vha ri mini nga mushumo uyu wa ṋamusi? Ya ndi zwone musi ro tou sedza vhadzulapo vhone vhaṋe zwi vhona uri vhunzhi havho vha sa tou vha vhona vhuṱumani na vho Mboweni sa muthu ane vha muthu we vha ṱuwa kale vha tshi bva hafha yunivesithi ya Limpopo vho ḓo ṱuwa vha hanengei Lesotho musi vha vhufhalalani vha dzula nahone tshifhinga tshinzhi musi vha tshi vho vhuya vhufhalalani vha muthu we vha vunḓuni ḽa Gauteng vhunzhi ha vhathu vha tshi tou zwi ḓivha zwa uri havha muhulwane vho tumbuka hanefha nkuwa fhedzi vha si tou vha ḓivha vhathu vhanzhi vha ḓivha nga murahu fhedzi naho zwo ralo vha vhonala vhathu vha tshi nga vho zhakea vhukuma uri ndi ḽizhakanḓila a si ḽizhakanḓila muṱani wavho fhedzi a si ḽizhakanḓila kha lushaka kana kha tshitshavha tsha hafha nkuwa fhedzi ndi ḽizhakanḓila kha lushaka lwoṱhe lwa Afrika Tshipembe mushumisani. Musi ri tshi lavhelesa ndugiselo dza mbulungo iyi dzi khou tshimbila nga nḓila ḓe? Ndi zwone ndo vha ndi haningei luvhanḓeni lwa nkuwa na ḓuvha ndi lwa luvhanḓa lwa kale na kale lune kale lwo vha tshi tshi tambela na mitambo ya thimu dza PSL lune zwa zwino a tou vha kha tshiimo tshavhuḓi fhedziha ro ya ra lavhelesa ra wana uri ndugiselo dzoṱhe zwi tshi kwama mushumo wa mbulungo dzoṱhe dzi mugwalani musi ro lavhelela uri ḓo vha khou ḓa vhathu vhanzhi vha tshi bva fhethu ho fhambanaho vha tshi khou ḓa u ṋea ṱhonifho yavho yo tou khunyeledza kha havha muhulwane musi ri tshi lavhelesa ri khou wana uri zwoṱhe zwi nga ngona ri tshi lavhelesa ndi ya nṱha vhukuma vha tshipholisa vha hone vho ambara uniform yavho ya lutombo vhana na vhafumakadzi vhana vha miraḓo ya tshipholisa Afrika Tshipembe vho ḓala hanengei vho dzula vha hone vho linda uri ho mushumo u tshi yo thoma mushumo wa mbulungo u tshi yo thoma hanefho na ḓo khou thoma u ṱuwa
Bachana mavhidzi hafho hune vha ḓovha vha tshi khou vhulunga hone hune zwe ra pfani zwari vha ḓo vhulunga ngeni Sasekani muvhunduni wa Sasekani u bva hafhanoni luvhanḓeni holu lwa Nkonkwa fhedzi zwoṱhe zwi khou tshimbila nga ngona zwoṱhe zwi mugwalani. Musi ri tshi khou fhedzisela ndi zwifhio zwihulwane zwine khamusi zwi nga vha zwi khou itea phanḓa ḓuvha ḽihulwane ḽa mbulungo? Well, ṱhamusi ri nga tou amba nga madalo a vhathu vhane vha khou ḓa vha tshi khou bva fhethu ho fhambanaho ri tshi nga amba nga vhahulwane vhane vha khou lavheleliwa uri vha nga ḓa ri khou lavhelelwa president Vho Ramaphosa uri vha nga ḓa vha vhala eulogy kana ndi zwiḽa zwine ya vha tshi khou amba ndi ngani ya vhutshilo ya havha muhulwane vhane vha ḓivha vha muhulwane vhane vho shuma vhukuma nga ngeno bva murahu ri tshi ḓa kha nndwa na tshiṱalula musi ro no vha kha muvhuso hononi muswa vha dzhena vha vha minista zwa vhashumi vha dzhena vha vha muluvhisi wa Reserve Bank vha dzhena vha vha minister wa masheleni hu ḓo khou ambiwa nga vhunzhi ha vhathu vhane vha ṱhonifha vha muhulwane vhunzhi ha vhathu vhane ṱhamusi vhaṅwe vha nga ḓivha vha tshi bva kha maṅwe mahoro a polotiki hu si Leo Reliance na vhone vha khou ḓi lavhelela uri vha nga swika hafhanoni u ḓo ṋea ṱhonifho yo fhedzisela kha vha muhulwane. Khazwo ndi musi ri tshi khou amba na Lutendo Bobodi ra mafhungo wa SABC u bva Limpopo ngei Tsanini Nkowankowa ro lavhelesavho zwa mbulungo kana mushumo wa tshihumbudzo tsha vhe vha minista wa kale fhano kha Afrika Tshipembe na u vha mulugisi wa bannga ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Musi ḽino shango ḽi tshi khou onesana na minista wa kale wa zwa gwama Vho Tito Mboweni vha dzangano ḽa mutambo wa vhareili vha dzikhovhe ḽa Federation of South African Fly Fishers na vhone vha khou hulisa Vho Mboweni sa muṅwe wavho. Vho Mboweni ndi muṅwe wa vhareili vhahulwane vha khovhe he vha ita na u ṱuṱuwedza vharema vha ḽino shango uri vha ḓidzhenise kha mutambo uyu wa u rea khovhe. Munna wa vhane rapolitiki ramabindu Vho Tito Mboweni vho ḓivhelwa zwa vhurea khovhe nahone u pfha uri vho vha vha tshi tou zwi funa zwingomu. Zwo ralo ndi zwithu zwe vha vha tshi ḓidzingadza na u ḓinetulusa nga tshifhinga tsha musi vha tshi kha ḓi tshila. If we see any inflationary pressures beginning to creep in, we'll tighten the policy. So you should expect the policy to tighten sometimes, to be loose sometimes. Just like in trout fishing, we say tight lines from time to time. Mukaputeni wa timu ya vhurea khovhe fano kha Afrika Tshipembe South African Fly Fishing vho ṱalutshedza nga Vho Mboweni kha sia ḽa vhurea khovhe. A friend of mine who ran into Tito in the Midlands area, his son went to Michaelhouse in that area, and Tito used to use that opportunity when dropping his son to fish the local rivers and lakes in that region. It's obviously a very good fly fishing region. And one day on the river, one of the anglers specifically asked him if he could help him with a few things because he was struggling, not knowing who Tito was, and Tito gladly helped the individual. It was only later that somebody mentioned to him, "Did you know who that was, who you were speaking to?" Vhaṅwe vha vhashumisani vho amba zwinzhi nga muna wa vhane zwi tshi katela na lufuno lwa zwibodo. A man that has done so much, has succeeded so well, even in private life, in accumulation, but he remained a humble guy. Of course, many people will know he loved even his Mopani worms, the lucky starfish. Vho Mboweni musi vhekhavugaratenga vho vha tshi ṱuṱuwedza na u tikedza mbekanyamaitele dza ḽino shango. Intervention in the foreign exchange market has been shown to be, in the exchange rate market, has been shown to be futile. So why go in that direction? So the Rand must find its position within the currency market. President Vho Ramaphosa vho khwaṱhisedza mbulungo yo khetheaho ya tshiofisi ya khethekanyo ya vhuvhili u ṱhonifha muna wa vhane Vho Mboweni. Vho Mboweni vho lovha vhege yo fhelaho vhe na miṅwaha ya 45 nahone vha ḓo awedzwa fhaḽa Tsanini vunḓuni ḽa Limpopo nga Mugivhela. Muthu muṅwe kereke ya Rema Bible Church Vho Ray Macaulay vha ḓelelwa nga mushumo wa tshumbudzo fhaḽa Randburg madekwana ṋamusi ava mfunzi vha miṅwaha ya 75 vha lovhela muḓini wavho vhege yo fhelaho nga ḽavhuvhili. Mushumo wa tshumbudzo u ḓo takutshedza zwino nga iri ya vhusumbe. Muthu we vhanzhi vha tshi sedza khaye zwi si na ndavha uri ndi wa lushakade na vhurereli vhufhio. Maipfi a ndiliso a kha ḓi bvela phanḓa u swikiswa kha vha muṱa vhafunzi muna wa vhaṋe Vho Ray Macaulay vhane vha tendwa uri vho ita na u shela mulenzhe kha u vhumba dimokirasi ya ḽino shango. Na vho vha vho no ḓi awela kha mushumo wavho sa vhafunzi. Vhone vho guma u funza tshivhidzoni tshavho vhege mbili dzo fhiraho hu si na ḓivha uri ndi mulaedza wavho wa u onesa. I want to take you to a moment at the beginning of his sermon, a few minutes in.
And under the anointing, my dad said something I want you to hear. It's been a wonderful ride, a wonderful experience. And the best is yet to come. The best is yet to come. Vafunzi va Makholi vo lwandwa tshidele varalo u ṱhaphudza mbidzo yavho fhano shangoni vho shumaho navho vho vha ṱalusisa lushaka nḓila kha lutendo. He was a balanced person, but he will be known as a giant in the faith movement, but also a person just who loved people. Vhaṅwe vha ri vafunzi vha vhe muthu wa vhulenda. He was always driven, yes, great church and what we did on the inside, but he was always driven to the multitudes. He was always driven for the greater good of the community. Vafunzi vo Rema Makholi be va tumbula kereke ya Rema Bible Church va kho ḓo vhulunga mafhelo na ino vhege ngeno mushumo wavho wa tshihumbudzi u tshi takutshedza madekwana ṋamusi nga iri ya vhusumbe tshivhidzoni tshavho fhaḽa Bromhof Randburg. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho pindula mbudziso phalamenndeni. Mbudziso edzo ndi dzine dza katela na zwikwama minista wa vhulamukanyi Vho Thembi Simelane nga fhungo la VBS na nga khoro tsireledzo ya UN. Musi vha tshi khou fhindula mbudziso phalamenndeni ṋamusi, President Vho Cyril Ramaphosa vha ri khoro ya zwa tsireledzo ya United Nations i khou ṱudza zwine zwa khou sia hu na tshinyalelo ya tsireledzo na ikonomi nga nṱhani ha dzikhuḓano. The shortcomings of the UN Security Council have had a disastrous impact on the African continent and the global south, which in many ways often experiences the social and economic effects of conflicts that are taking place elsewhere. President vari mudzedzi wa khuvhangano ine ya khou ḓa ya mbumbano ya mashango a G20 ndi ndinganyo na vhuthihi. The theme for our chairpersonship or presidency of the G20, we are front-loading the issue of solidarity, that there does need to be solidarity, and the solidarity that we talk about must be all-encompassing. It must also involve issues such as sovereign debt treatment, equality. Musi phalamennde ya lino ino ḓisumbedza vhuimo hayo kha u valwa ofisi ine ya imela ḽa Israeli kha lino, Vho Ramaphosa u bva mulomo nga nḓila i tevhelaho. The executive has fully noted what the National Assembly took a resolution on. And we have said, as we've been asked, that this matter is being considered, and we're also considering the various broad issues around it. Vho Ramaphosa vha ri kha maḓuvha a ḓana a u thoma a muvhuso wa ṱhanganelano ya vhuthihi ya mahoro kana GNU, muvhuso uyu wo sumbedza vhuthihi na ndeme yawo kha lushaka. The GNU, as we've come to call it, has effectively managed what I would call a smooth transition from the 6th to the 7th democratic administration. It has ensured stability and continuity. Musi President vha chivudziswa arali vha tshi ḓo dzhiela vhukando mulanga vunḓu ḽa Gauteng Vho Panyaza Lesofi tshikwama u sa shumisela zwavhuḓi a ḽihoro ḽa ANC na DA vunḓuni ḽa Gauteng, President vha amba zwi tevhelaho. The issue of how parties work together really depends on their willingness and determination to embrace one another and find solutions and to listen to one another. And in listening to one another, they should be able to seek solutions. But also in the end, it also depends on the chemistry. Zivulwani Nenjelele, SABC News. Abaombulelwa vhana vhe vha farelwa mabulayo ya ṅwedzi wo fhelaho a vhathu vha 10 ngei Lusikisiki vha ḓo senga khothe matshelo nga ḽavhuṱanu. Mukhomishinari wa lushaka wa mapholisa General Vho Fani Masimula vha ri muṅwe muombulelwa muthihi u tshe o dzhena ha Tsivhudala. Vho Masimula na minista wa zwa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vho amba na vha ri mafhungo nga maswa ane a kwama tsedzuluso dza mabulayo ayo. Mapholisa vha ri a vha khou sia tombo nṱha ḽiṅwe kha ṱhoḓisiso idzi. In total, people currently arrested is 5, and of course 1 is still on the run, and the investigation, we cast it wide, so we are still looking at possibilities of linking other people to this specific case.
kha ṱhoḓisiso idzi ho khou ṱahiswa uri a huna zwigidi zwo no wanalaho. Minista wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vha ri mapholisa vha vhuṱalani kha mulandu uyu khathihi na uri muhumbulelwa kha u luka mabulayo aya ndi ane a khou pfi o valeliwa tshiṱokisini. We want to warn people, even at this stage, against attacking police, whether they are at work or not at work. If you do so, you are attacking the state, and there's never going to be any doubt that there will be consequences for that. How long it takes is a different matter. There will always be consequences when any citizen of the country attack police officers. Zwazwino mapholisa vha ri vha ḓivha fhedzi milandu ya bulayo ine muhumbulelwa a khou ḓo livhana nayo khothe. Fhedzi vha ri hu nga ḓi bvelela miṅwe milandu zwezwo musi muhumbulelwa a tshi ḓivhonadza khothe. Vho Fana Mokoena vho ḓirola mushumo phalamenndeni khathihi na kha komiti khulwane ya lushaka ya ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters. Vho Mokoena vho thomaho vha mutambo wa matambwa aba pfi ndi kale vha tsina tshanḓa tsha kale tsha president wa ḽihoro ḽa EFF vho ṱahelaho kha ḽihoro ḽa MK Party vho Floyd Shivambu. Marangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF vho Julius Malema vha khou tou bva u amba uri hu na vhaṅwe miraḓo mihulwane ya ḽihoro ḽavho vhane vha ḓo ṱutshela ḽihoro iḽo. U ḓirola mushumo ha Vho Mokoena a zwi khou ḓa nga murahu musi mutsireledzi wa kale wa lushaka advocate Vho Sisiwe Mukhwevhane na vhone vha tshi khou tou bva u ṱutshela ḽihoro iḽo. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino skale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri kandela phanḓa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo sekana musi ri tshi vhambedza na maṅwe masheleni mahulwane a ri fhasi. Zwa zwino kha ri dovha hafhu rumela murahu kha fhungo ḽashu ḽe ra ri khou tea uri ri ḓe khaḽo kha vhone. Dolara zwa zwino ndi 17.71 cents kana pondo ndi 23.4 cents, euro ndi 19.17 cents. Musi ri tshi masheleni anditori randa ndi 79.71 cents, pondo ndi 23.4 cents, euro ndi 99.70 cents, pula ndi 1 rand 32 cents. Mikoba pala JSE Inter. Kasbira za musuku ndi $2,695, platinum ndi $1,006, oil singokwana kiswawo ndi $74.50 ngafagi. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Mpumalanga vha ri vha na fhulufhelo ḽa uri milingo ya ṅwaha ya maṱiriki i ḓo tshimbila zwavhuḓi nahone hu si na zwiṅwe zwa thungo nga vhukati. Muhasho wo ḓo fara mvelelo dza vhaṅwe vhagudiswa vha maṱiriki vha amba mahoḽa vhe vha wanala vho tsela milingoni yavho. Khothe khulwane ya Mpumalanga i khou tou bva u ṋea ndaela muhasho uri u bvise mvelelo dzenedzo. Fhedzi muhasho uyo wa pfunzo u khou ita khaṱulo malugana na khaṱulo iyo. Itshi ndi tshifhinga tsha u fana u tshila kha vhagudiswa vha maṱiriki vha kilasi ya ṅwaha. Milingo ya maṱiriki ḓo thoma maḓuvhani a si gathi a ḓaho. Vhagudiswa vha paḓaho zwigidi zwa fusumbe vha ḓo ṅwala milingo sentharani ya maḓana maṱanu fusumbe ṱhanu u mona na vunḓu ḽa Mpumalanga. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni iḽi vha ri vho ita zwoṱhe u lugisela magudiswa avha u ṅwala mulingo hu tshi katelwa na kilasi nyengedzedzo dze dza u funza dze dza vha hone. The government intends to improve the results both qualitatively and quantitatively this time around. Our wish is that all learners must make the grade, meaning that we wish all of them to pass. If that does not happen, we will be comfortable to reach the target of 83%. Vhagudiswa vho ḓala mafulufulu phanḓa ha milingo yavho. The subject that we saw that we were having a problems in it was mostly mathematics and physical sciences. Yes, we're struggling there and teachers are trying to assist there and see if they can help us get to level 3 and that. And in terms of distinctions, we're hoping to get a minimum of 4 distinctions. So I'm definitely sure that on my final examination, I will get a bachelor also. And so far, I'm hoping to get more than 3 distinctions. I am ready for the exams. And throughout the year, I've been attending classes consistently, and I've been taking detailed notes.
even like contributing in like class discussion. Ngangwa wagidimbiri fumbiri vagudiswa pado madana atai fusumbe vongwala vachikotswera nga chipinga cha mulingo vamoshe vofara mbelo dza vagudiswa ava he vagudiswa va isafungo ili khote he khote yaniendera ya uri vagudiswa vanetshedzwe mbelo dzavo. We cannot comment on that matters. It is indeed on the court. There was a judgment which the sector is appealing. Therefore, we cannot comment on that matter. Not some of them has decided to take the opportunity to write because now they are free to write examination. They will be writing examination. Milinga ya matriki dotama ungwali wanga musumbulu wa bege idao fundo ililopika uswekelera percentage za fumaloraro. Minista wa muhasho wa mitambo uchana mvelele bo Gator Mackenzie barunde rwabo roya mitambo ya nangwa ya Olympic nge Paris rotebeza mirayo yobe waonga mubuso musi basikwamba nanga maduba adana auva cheba ba minista wa muhasho uyu wa Mackenzie baribo ya Paris ngamushumo nahone abongo zura ushikala mitambo iyo ichishika magumoni bale horola FF bari badubiga bu Mackenzie ka komiti ya mikwana butifare parlamendini maragana kona zeo za usashu misazo budi amashirini amubuso ngamba chipinga chisigati bo Mackenzie bachikotobva oba minister vomwala kasiyatari la Davidzani la X udivadzori bakodopelisa zva chikwama chilambedza obatekedzi ba mitambo musi bachiyobona mitambo petro pambana naho chibidzaho super fans. Pedzi zwa zvino minister vakopomokiwa uri voshumisa masheleni okaluraho kamadalo avo adzi Olimpiki. So I had 6 meetings I had to attend. Now before the opening ceremony, the rugby already started for those that don't know. So I went to go and watch the 7th rugby. Then when the Olympics started, I sat in the rain so that our athletes also can have somebody screaming for them there. Minister vari uyawona mitambo imurwana ya lipasi ndichipida cha mushumo wavo. That's my job, to go to sporting events. Yeah. Especially the biggest showcasing of talent in the sporting world, which is the Olympics. I didn't go to the Paralympics, and that's not an achievement. Wa Mackenzie bo dikhoda ka mushumo wavo webaita wa uri SABC ishikelele nyandano na ba company ya kasho ya multi choice uri kasho ya rushaka inetshedzwe pfanelo dza uhasha mutambo wa bukwena rugby wa Springboks na All Blacks one bari ndi mushumo muhulwane kha maḓuvha aya adana amuvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Alamusi riagadze anepa dziulwane njerere uyatevera na mucho maḓuvha madekwa na vhuḓi ndende. ndimadekwana ari kuvatanidza akatafurala muchino zazvo uri nambara alipisa mucho washo madekwana ano narikoro kedzi mvura zasho dzikuwana dzikunyaya manda ani pakati ya shango kasipita zvo vakukwama vhundo linavori ndila Eastern Cape vhundo linavori ndila Free State kati nazvimwe spita zvavhundo North West semwara zvimwe spita zvavhundo linavori ndila KwaZulu Natal pedzi ari chakala machero rikuda parwana mucho wa mvura koido kubvira panda unodhinya manda rozidza kasipita zvavori zvabva vakati spita zvadeura nazvimwe spita zvavori zvapenda shango chipembe rikuda parwana mucho wa makora semudine asingotanya hote kazvimwe spita zvavori ndizvavhundo linavori ndila Western Cape kati na vhundo Northern Cape katina zvimwe spida zvavhundo labore la Free State mata udivana tsivudzo nziza vaone unerakaona kids wako tsivudzo udovana mvura zinazo udina manda katina madumbu kaspida zvokati ashango urikuda farawana kila myedo ekubudzura kapira shangina bore ndachipemba dopo asaro na makabiro nepala kabupone abore ndiya shango yeneyo pedzia zvazvino rinodhara panda rimodhera samroto na mupiso uchikokalwa degrees Celsius muna North Africa chipembe rikotoma vhunda shwa Gauteng rikokeza na mvura zashu sikwana dzazikopera esikwana musipedzi zasvika ka 30 pala Pretoria zasvika ka 28 Springs katina 29 para Vereeniging padzia chaka vhundula haya vhundula ipopo rikona muchona ngori kuitla mvura zashu dzazikona zodi nemanda kaspida zvinji zvavhundeli na rikona dzasvika pala ka 36 musina na 35 tando rodofarwa na 33 oponi yabore ndem kopane katina 34 pala bila pedza archipra panda chaka pomanga kora mucho mabore kezla mvura zashido zdoko dipara ka spida zvinji zvavhundeli na dzasvika pala ka 32 Bombela 31 Carolina katina 31 pala Ermelo archaka vhundeli yabore ndivhundula KwaZulu Natal kora mucho unyabore mvura zazodi nemanda unedza dzasvika pala ka 23 Durban dzasvika pala ka 25 Ulundi katina 32 pala Ladysmith archaka vhundeli yabore ndela Eastern Cape kora mucho wa mvura kola ukona na kazi nizo spida zvavhundeli unedza dzasvika pala ka 18 Mthatha zari 22 pala East London katina
na 18 fala makhanda muchuna vori amodoropisa sa ngoraro khala machelo fedza rishaka vudla Western Cape rikwa muchwa mvura kezla zdoch kontrafera kazno spida zwa vundu leneli unaweza zdoch 18 Cape Town zari 23 pala Fredendal Kati na 22 pala Beaufort West kavula vore ndivundu la Northern Cape kwa mucho una vore ndo makora sungutawa ya wote pezia autono pisa pala Kuruman na pala Uppington zasuka ka 28 zari 28 pala Carnarvon pezia chaka vula vore la Free State kwa mucho na vore kezla mbraza shudo zo nemanda naka spida zunyizo vundleneli zapala ka 27 Bloemfontein zari 32 pala Welcome Kati na 29 pala Sasolburg matazo zino arbotipetsa ngavundla shu na vore ndivundla Northwest na kor kezla mbraza bona tsikona kaspita zvinjo vundleneli zaswala ka 31 pala Ottosdal 32 33 pala Town Kati na 33 pala Freiburg matango to angarezo vakata fala mucho ndizozora fala zuri matikona anotere uda usiku wodi nda